maminsan, adda dagiti makuna arason, no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod, nga isumatan ti makagapo, no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan anasayaat, adida ammo, nga isumat ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin apadas ko. Padas anang adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysan. Adet, nalpas kun analinisan ti kusina. Isaronok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak mutten. Maragsakan mat siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay, naimatan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas. Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta, daras amalpas. Anya parpartakan. Kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nanang? Ala, partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na am ti salas. Samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba. Nawatam. Uwan, nanang. Ay, kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Saan matlanta? Ay, kaslaki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipot na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidek mat amin akabaalak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Awan matlanta. Aginggat kaano nga taaya ti kastoya panagan anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat ka ni nanang lakay. Saan nakakadingap abahay ni nanang? Saan mat lakay? Okay aklaang ditoy. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Pudno asan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaang, Randy. Anya nga tanong lumasin talaga ngayon. Iti kasta, saan ka na marigatan kininanang? Agabang tauray ta si tigmutlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang nuag may santun dito'y balay. Amang ano nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Ammo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Ammo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di ngagkadwa kami iti may sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si dagmi tirik nami iti tunggal maysa. Amok amasursuro naktumadlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpad ka talaga bakit? Nagasa takunay, kaputa si ka tinaasawa. Big at anak kami suot ka idita. Apay ka di manan May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas tuyak ka, mariminda. Nay, asino manan aya tidakdak ka matam mari idita. Ay katibwisit amanugang ko, maray. Ay, aglablabas ka man ako na akon maray. Di mo man lamalaplap danan tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka kini Sheila. Kano awam madingar aramidan na ka. Nakasingsing patupay, nakagagagat kaan, nasikasupay. Na, di ka kaagyaman, ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak maw. Patpatyumot, tapno amom, plastik da dya Sheila. Idita, inagaw na ti anak ko kanyak. Pudno mo, kita ama. Imbes asyak ti pangtangtadan ni Randy iti birok na. Saanan na, ta iti dayjay matan a Sheila.
May kadwa aklaangan iti anak ko, Mariminda. Iso abasurunak ka talaga. Ha? Basol day ta sila ti amin. Basol na. Ay, Saus, talaga adi kang pampanunaw idita. Addan asawa jay anak mo, iso a natural laeng nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta sila. Siyak abay ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti dayta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, kat agasawa da nga rudan. Ay basta, aramidag amin akabaala tapno agsinada. Dayta ti tandaanam minda. Amom kadian nakasaritak ni nanang ko itay Manong Randy. Ay kat nasayat ano kasta, Ara. Kat, kumusta da ngay kanumat ni Pilipinas? Nasaya at damot ka no, Manong. Iso na laang, ta na istorya na saan pa'y gayam nga okay ni nanang mo kan ti asawang. Ha? Parparigatan kanumot ni nana edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga rami da iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayo nga agasawa. Anya. Awan matimbag pa ka ni Sheila kasta kanya. At saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpot mat ngamin ti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adinakan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi matasawa. Gusto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa bali at parparik na kanya. Kat, anya ti planong ita, Manong Randy. Nas ka na makasaritak ni Nana. Kastamat ng tasawa. Pagkaking kwa na, lupot no tinamwak. Sana mabaling agnanahayo na kasadya iti sitwasyon na. Manong, husto day taan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti naman. Laglagi pam nga inamlat ta day chay, Manong. Ay, dakman na muna pa ang kasadya ni Nanang. Awan pa'y nagustuhan na kadagiti nagpali na nobya. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanya. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutang siguro, ang mga nupanawam nga agmay may sa. Iso akas di titrato na iti asawam. Apa yan nanay dita? Naganano kayo? Dandali sana may drawing tiro pa yung kapit kasta lang ayo, nana. Hay, talagang agburburag ti darak, Rigor. Agburburag ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adi na oras. Ha, suron kaon. Habi nga minaya, nana. Hanya tinapasamak. Kana sino ang babae ti dakdakamatin niya ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko Iso matlagaya makasta ti langayo si Munga. Kapugaya mi ti manugang niya. Wan, gapukan ko ana. Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak to pulos mapakawan da dya sila. Saan apulos? Dalagan sagit na tumukno sa dilangit. Tiguray ti manugang yun, nana. Ay talaga Iso nga imayak ditoy. Taday paramid kuken ka, Rigor. Aliglado, nana. Basta kumita akong mata. Katun alangan man. Siya ti makama. Hanya talamidak, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang ka nga agar-aram kini sila. Di kasta, adda maipulong ka kini Rande. Ito lang kadinala. Basic. Inton bigat mat lang. Rugya konti paparami nyo. Iso na lang takasapulak di down payment. Adoy. 500 pesos lang. Niganay dito mat. At tayo kurang na ito. Nayunak
tua, inton maaramid mo, ti ipaparamid ka. Ay, sana mabalin nana. 50% tinawad tawada ka down payment. Kada aday patrabaho na kanya. 10,000 ti kabuuan na bayan mo kanya. Isorong bang na lang ang 5,000 mat kuma ti down payment mo ita kanya. Anya, nagninamatan. Ikatwa na. Abay, just. Ay, apay, awan lat bawas namatan, Rigor. Awanan nana. Di kagdalag ta surbol mat. Di kayat ko sa wan. Siguradong agbaligi kayo, di kayat yo ako samak. Onya, kayat yo, well saan? Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli akmat lang adagaws. Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublik, Rigor. Sila, balansan ko! Sila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray da ito ospital. Anya, Ay, ang apay tata. Anya tinapasamak ka ni Nanang. sigong ka na kita nakakita. Agdardaras ka na o nagbalasaw. Isuan na nung par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko. Sa dito ti ayan ka. Oo, di kita'y unay agkut-kut ni. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito'y ospital, Nanang. Na-aksidente kayo. Naimbaglaangan. Tadadagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito'y ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip po ti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawin. Dinardaras ko mo't dinagbanlasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming ka na kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya, saan? Apay ang pasabag tikas na kanyak. Apay. Malading ita nakuunay tikas na napasamak ni Nana. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numapayagpay saan to makapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni Nanang. Ikarik nga ramidag amin akabailak ang mga iwan kan kuana. Nagyamanak bakit? Kay tilikudan ti amin ang madiatrato na ken ka. Nagsayaat ka lang takin kuana. Ha? Di ka naglibak bakit? Uray di mo ibaga kanya. Amok di mapaspasamak di tabalay. Randy. Inistorya amin ni Ara kanya. Ni Ara? Kunam? Wan bakit? Di mo't na ibakakidengken ka. Amay may sa kumpanya ti ayan mi ditoy. Wan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nanamin na ni Ara. Ti sana nasayat at trato ni Nanang ken ka. Isu an amuak magat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayong tinapalabas. Kasapulan ni Nanang timang tulong itaken kuana. Asino ak kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay kuma, tamakita mo ni Nanang dayta kinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatig na kamutten, kas manugang na. Umusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy ti pilit a pagtugawan, Mare. Sana balay, tamakapagnakan tumadlaan. Isuna lang taanusam Ngamain, talaga medyo mabayagan pa siguro. Masapol nga may nagpa-therapy ka pa Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, Mare.
Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak ket si kamet laang ti makasungbat kadagita sa ludsud mau maray. Maray Minda. Mas daawak laang maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano anaggabaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay a tao ah. Dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay akastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti dakal sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos. Ah, nay, anya ti kayat mo asawan mari dita. Aday na, nalpas kayon a pinadigusan nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pay dito ya, tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nana, Itilikudan ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at labda ti tratom kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasaan ko. kinapudno na nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatag na kumamatan. Kayat ko amarik na kan mapadaasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila. Awan ro ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanyak. Jak imbagbaga kaniran Nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsabay ko mata mapakawan na. Gapo ka nagiti saan anasayaan ngay nararamid ko iti kalabas. Kasta matan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente pakawanan na ko ma. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Uy, Sheila. Awaten kan kas manukang. Katayatan kan ipatag kamutan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na nana. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlaangan tinabayagan nga ikarkararan ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Sakbay ti amin, idanon kumanpay, tinabara apan ng kablaaw ko kada kayo, amang bukbukal, kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito programam alagipti na palabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay, numapili yumet nga idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laang agkapsat. Makunak anagasat ti kapsat ko. Ngamin, malaksid ang nakaadal ken napintas ti trabaho na, nakiasawa pay iti lalaki nga adda mabalin na iti biyag. Idinto ta siya ket marigrigat lang arudan, awan pay natalged at trabaho. Rugyak nga arudan ti agsalaysay. O, at tuyan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000. Tapno adamat inayon niyo apang gastos yo. Bali, 20,000 amin dayta manong. Ay na, agyaman ako na Janice ading ko. Kastamot tanggeng ka bayaw Greg. Kung naktupay ka na didak paayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang nga tulungan da ka manong. Takapsat na ka ngarot kini Janice. Gan mo isa, sigamot ti makagapo.
No apay nagasawa kami dito napintas nga asawa ko manong. Mangbola ka man ako nakon, Greg. Sana ka mang bulbola baka. Pudno ti bagbagak. Ay, wen. Kuna ni Greg nga uray saan mo kanon abayadan day tamanong. Pagpaiso. Wen manong, tirumbang nga ramidem ita. Kat asikasum ana imbag tirugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiyagan niyo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na. Agyaman na ka talaga bayaw, Greg. Agyaman na kanin ko. Awan na nyaman na, manong. Awan na nyaman na manong. Ay, na. Maraksakan kami ang makatulong ken ka. Wow. Nagpintas mo tanday ta tablet, Gwen. Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabali na nawasag lang ang data tablet. Sigurado magustuhan ni Brent data. Ha? Ha? Kwa manong, ate? Ay, saan, Uncle? Diyak kaya't pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, nagikatangan ta ka itinapinpintas yung data. Malan, itod mo kanya kung data at tablet naneng. Please. Uncle. Ala. Itod mo data kinangkel mo, anak. Greg. Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itid mo kinangkel mo, anak. Di kagdanak. Ikatangan kay ti sa bali. Tay barbaro ka modelo, anak. Awan mo't siguro may bagam, Carmela. Malaksid nga dan gastusan tayo. At dapat pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Kan, at dapay sobra apaginom ko, kunaman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo, ninayok ng dapay. Ha? Katwa na, utak lang dahil bakit. Utak di ka sa pulan, tapos lumabiyag ka. Anya ka laki din na, masila nga pa nagdrama kwarta man. Victor, Ken maysa, aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko. Barya lang katakwada na ijay. unangam nakababay nun ter aramidem. Idi pa'y laang nga da ijay abroad ni Greg, tultulungan ta tayon. Inserrak na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ita iti dakkel agatan. Anyan tulaangan nga iti ibagada, numaamuan da nagikat kagaya mo iti trabaho. Anya ka di Carmela. Datalang matimakam mo, nubilang lang. Saan ka siguro nga kipulong? Ngamin, para mo lang kada tayo na ito ang kararamidag. Unangam pang nga asim ka di, tay katumutan ti kinamamartek mo. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahuam kapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibyangan iti kahit kung aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! At merienda tapay lakay. At toy. Oops. Oh, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre Inlutok day ta. Ala, mangantan ka bayatan na napudot pa'y. Ay, katwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain bati ka para kenkwana lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di siya pagadalan. Masayat nga ron kasta. Na, ramanak man nga rutin luto ta asawa. Nag-imas na talaga. Katuan siya pa iti ko nam. Aywan gaya, kumusta mat nandagiti negosyo tayo? Okay lang mat bakit. Pilibak nga ron diti kinapig sa ti grocery. Kasta mo din iti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga ron no kasta lakay. Well, iso nga ron da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli iti barko. Wen ken maysa, saan ka matlangan apalubusan no bilang?
Anya? Umdas mat siguro dagiti negosyo na ipundar mo apag taudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na bakit? Ayun gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Apa ni Manong Victor? Imawag manan itay. Apa ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta. Dandanida pa'y kanong maputdan iti danong kansilaw. Kasta ka di? Uwan lakay. O di, ikantay da iti groceries. Mangtig ka matan iti pagpayad da iti silaw ganda nung. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi damay. Ay, nakababainan kan kalakay. Panagrik na ngamin kat kasla umababuso mo ni Manong Victor. Apay mo tanak ko nung dayta bakit? Kasanong kat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan matlang ta makabangon-bangon. Kanayon pa'y ang maikat iti trabaho na. Anyang ita mo ta bakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyan da. Agtalag ka kadigin ni Manong mo. Oh, apay kasto ti lang Mayra? At ka ti parikot? Ay, kwa Manong Greg. Parikot ko nga ro ti ikit ko anong padakkel kanya. Oh, apay? Masakit ka di? Saan magkit di, Manong? Naduktanak lang amin nga isuksugal na lang ang gayam ti patulod ko ang kwarta ken kwa na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kitding tinagbalin adakas. Malagim ko lakit nga ron ti kapsat ni Manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Una ni Manang mo, akaslaw mapabuso mo tan. Unakmat nga ikan mi pa'y iti tsansa. Parang mapadakkel na magtirinagyan da nga online business da. Nakita yo ka din ti online business da, Manong? Saan pa eh? Awan mat siguro ti dakas na, numapan yung kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyaring yun. I-check yun nupod nung ada negosyo da. Amangan mat nupod no ti atap ni Manang Janice, nga abuson da kayo mattindag iti tao at tultulungan nyo. At tuyon ti kapem, Victor. Ket, apay kasta ti langam. Kasla masursurun ka ba? Kasano, kat nabarbartek ka manen anagawid iti rapi. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyan ta. Saan mo't taon-una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasen sumot da tao. Saan takas tamo ngamin ti ugalyam. Tapay nga asak ti papasulam. Saan laeng aday ta? Parikot manen ti pang-tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pa'y manen kadagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy apyag, Victor. Bayam, tamapanak iti balay da Janice intun madamdama. Magibagakin ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy, Victor. Agbain ka madmat. Kanayon la ka din nakasta. Nabayagan at tultulungan da tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbay nga ibain ko. Kapsat ko mat ni Janice. Kan maysa, dakkel ti utang na alay baganagam ni Greg kanya. Saan da nagasawa kini Janice no saan agapukan niya? Victor. Podno, ibagbaga Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isuti gwapo ka? No saan ko nga inlakan kin ni Janice? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? Wanan. Agam saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na na imbaganakam kan ka. Kan maysa, saan damot anak kurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngabin, mairanog kamot lang iti da itungar aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. At ay nasikaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta.
Sapay napatig kumatibagakan ko, ana. Anya nga minday jay aya manong. Apay no ibagamon kanya. Ha, ay, kwa. Aljay kwa nga minaling ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan gamin. So, Tumawag ka manan ititulong, kasta ka de. uwan ko maading ko, no? At tapan nakabalin na, ah. Kumusta gaya man ti online business yo? Anya nga ti madamag iti rinugyan yo a negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha, ay, kung amin, medyo nakapsot nga rod. Napampannog nga rod na mga asikaso. Isulat tamat. Basit ti kita. Dondo ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha, ay, kwa na Sardengam ngaminan ti kinamamardeg mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho, kat umasenso matibiyagyo, manong. Ha, ne. At sino manan ay tinagatil-titila na anang itanong kang kang agbarpartegak. Nabayagan adya kan aramidin day taanin ko. Nagbarbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idikalman. Ha, Laklakayan kan, manong. Panunutam mat kumati salun at mo, ah. Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itit ti kanayon a panagin inom mo iti arak. naa. Naminsang ka lang at imulong. Agam nakadadon timpagam. Laglagi pa ma. Ano saan agapo kanya? Saan kayo mat ang nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, Oh. saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Ken maysa, no saan anasingpet ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pa'y anya ti ikastam amang pilit kanya? Ha? Sapay la kuma, ta saan mon nga ibuybuy day taabanag kanyak, manong? Kurang nalangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Huston! No di na kahit atulungan di sa laang. Manipo dita. Lipate mo ang ganda kapsan mo. Paglagan. Ang dami kwarta ni kumpare Kalito. Pinabulutan na. Pinainom na pa eh. Ayos ah. Kastoy at tibiyag. Naggaras niyo. Kung naman. Sa bali at talaga no amumat di dumiskarte. Ne. Parang bango magaya man. Agpatangak manggilitik kalsada. Mamanot lugan ni tayo. Dito na nakalawlaw di pagnaan. Parang di magna. Di kasta magkawad ako. Turog ang ngamin nga. Ha? At talaga ba sa ako ko na? Kahit mo sa bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sa bebing manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat ngaminan. Iswadya ako nakapagdapan. Binagaaklaan mat, ngam isupay kit dita daganas na nga gungot. Lipatag kanon nga dakapsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namuampayin ti palang lukloko na kadata. Ay, mabainak unayan kan ka. Gapo itikas dyan nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan? Isungawan nga rudrumbang nga pagbainom kanyak. Ha? Silpon mo sa nga tagun uni. Uwan lakay. Nimat manang Carmela. Ay, anyaman nga tanti bagana.
Ay katsong bata mo na iti kasta makamuanta. Ay, ang mga numangibagamanan iti kwarta. Sumpatam nga ruden, tapno maamuan na niya ti masapul da. Amangan mo't no napatid ti bagata. Hello, Manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko. Kaya't ko lang nga ipakaam mo. Nga da kami itan ito ospital. Ospital ko na, Manang? Sino din na ospital? Na aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na time may kayo adagos, Janice. Ket, kumusta ni Manong Victor, Manang? Madanagan. Ngamin, aging gaitakat saan pa'y anak kapuot ti kapsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor. Masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, amangan no delikado ti kasasaan na. Apay ngamin aya, Manang. Anya tinapasamak. Apay an aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nang inom ti kapsat mo adin ko. Nabarbartag manan Kabayatan ti pannagnanang agawid. Isumatan ti pannaka-aksidente na. Sigun ka dagiti nakakita. Aggiwang-giwang ka no amagmag na ititeng ti kalsada. Isumatan ti panangdungpar ti trakan ko, ana. Ket, nakita na ka di ti plaka ti nakadungparken ko, ana, Manang. Dimulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Daytaket nga ro ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdungpar na iti kapsat mo. Kumusta kan, Manong? Lightful. Nagsakit entero abagi. Unang lagi tinumatay ako. Manong Victor. Oh, ading ko. Mamati ka man gansahan. Kahit ko ti agkin daw iti pamakawan ka na kayo kinigreg. Inabusok ti kinaanos. Kinasingpat yung kanyak. Banag ang pagpapapawiyak ita. Dahito siguro ti wagas ti Diyos. Tapno makaamiris ang katagbalbaliwak matan, adin ko. Maraksakan ang itiday ta nga imbaga, Manong Victor. Agyaman na, tanaka-amiris ka matlaangan. Kat ikarik, tulungan da ka ang makabangon manan. Kasta unay a panagyaman ko iti Diyos, gapo ta inispalnak iti dandani nakatayak. Kat manipod idi, namin pinsan matan a nagbaliwak. Inkarigatak nga inidyan ti arak, ket kas iti sigod, tinulungan da kami manan ti kapsat ken bayaw ko, tapno mangrugi iti basit a negosyo. Nga isumat ita ti as-asikason ti asawa. Tinulungan nak ni Greg tapno makastrak iti trabaho. Ket ita, nasayaatan tilangan-langan mi kas maysa a pamilya. Daytoy man ti padas ko at tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Dakkalasagot dagiti tattao a nakasagana at tumulong kada tayo. Angam sapay kuma, ta saan tayo matida nga abuswan. Nagasat ka pagayam, Victor. Ngamin, naadaan kay ti kapsat akas kani Janice. Kastamatan kani bayaw mo agreg. Nudad dumalaang siguro ang mga nudida kan tinulungan, ta sikapay kit di ti adaganas na nga agunget no mabagaan ka. No maminsan, no asino pa'y ti tumultulong, isupay ti agbalin adakas. Banag asaan kumaarumbang. Isu asapay kumata agserbi nga adal daytoy, kadagiti kakabsat tayo amakangeg. Alakastan pagayam, Victor, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim,
Isagsagot kada kayo to YouTube channel dayo. Inyub ubing ko ti agdengeg kadagiti drama iti radyo. Ket maragsakanak gaputamang ngeganmetten ita dito YouTube. Naawisak met ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay aginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay na, nagimas magtanto'y binalon mo amasida, Roxanne. Siyempre, Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko. Huwag nga ron, kita mo, nagaduman ang tikinan ko. Iso nga ron na kay kayat ko ti akbalon, ngam ti gumatang iti masiday jay kantin. Ngamin, adayo anaimas ti luto ni nanang ko. Ay wala, uray siyak madano bilang. Nagbalon ka, masiguradong pa'y analinis, di pa nakaluto na. Kan, nasustansya pa iko na Sir. Wala, iso ko mas daw. Napay anak sa lunak, di pa nagpagpagim, Roxanne. Wen kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ikkan iti balon ko, Sir Jeffrey. Wala niya. Amom, nagasad ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. No anyaman ti baligik ita. Day takot gapo amin kenkwana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine. Sa di mo tinagapuam? Si kamot gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipot iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pa'y ka no ti sweldo na. Wen, Mare. Sang kaibagak nga rod kan kwa na nga agurnong para iti masakbayan. Natutuusan, kabailan na, dagbiag nga agmaymaysa. Agam, kas laging gaita, gasgastusan kan ilot-loto ang bailaan. Perlita, naragsagak iti kasdengar aramidag para kini Roxanne. Ka nakakadimat laang tunggal ang sweldo? Katuan, jak nga rod kayat nga awatan. Angam ipilit na matlukwa. Iso akapilitan nga awatag matlaang. Ngam kitdi, ururno nga. Ay, kat nasayahat nga rod ano kastamare. Nasaya at taamo na timang talyaw itinagapuan na. Sana kas kadagiti daddo madita. Masinsuda labasit kat nakalipat dan. Ato yan to order mo a perfume kantela, Roxanne. Agyaman ak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Ang mabalin ka di, manang ko namlapan kanya. Ay, saan ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibus ko. Iso arumbang nalang nga ron, ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka katiagdanan. Pagsaриtaan min deta ba na kini Fiona, Roxanne? Sir Jeffrey? Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik na nakan ka. Amumi ngamin, anasingpad kan mapagtalkan ka. Iso anapagnuman mi, nga uray saan da kaming awagan iti ma'am kan sir. May saan na po no agayem, di pangibilbilangan migeng ka. Iso nga di ka nagkitkat. Sige man laangan, Manang Fiona, Manong Jeffrey. Yun. Kasta. O, di nagpinta sa denggan. Aguray ka. Pangtadam nga iti in-order mo a perfume kantela ginatang mo kanya. Ay, itat ko kaninanang ko, Manang Fiona. Kasangay na ka di? Saan, Manong? Kaya't ko lang nga ikan ititela kan bangbanglo. Mahilig namin ngagpadhait itibado na. Iso dayta at tela tinapili. Talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Uwan Manang, ipatpatag kan dungdungwag.
Nga oray, saan nga iso ti pudpudno nga inak? Ha? Ha? Kinsi ti tawel ko, idi tulungan ken inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpudno nga anak na. Impatag ken pinagadal nak. Kasta ka di? Nakasingsing patmatal no kasta. Husto ka manang Fiona. Talaga na singpad ni nanang. Iso akayat kumat asubadan ti kinasaya at na kanya. Apay, awan ka di ba milyana? Sigon ken kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anapalo. Ada ka no may nga anak na, ng pimanaw. Di namatan na ibaga ti makagapo no apay. Kasta gayaw. Uwan manong. Kaasimat nga rod ano kasta. Dayta siguro ti may sa makagapo, no apay ang nasursuro na kamatan nga impatag, kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. Ay kat syempre mat amare. Komportable at dito'y dinait mo. 100%. Agyaman akmare. Talaga komportable ka. Ngamin, malaksid napintas ti pan nakadait na. Napintas pa iti tela na. Uwan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne dayto atela kanyak. In-order na kano iti girlfriend tipos na. Kasta ka di. Napintas atela daytoy mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Atan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano ak nanang? Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, Roxanne. Agmano ak, Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwan balasang ko. Intulod ko nga mintim padait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan tim padait yo abado, nanang. Wen, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaraminton bigat, nanang. Ha? Apay, sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdit, nanang. Anya? Gimatang ititiket ti paborito yo singer. Mapantay to agbuya ije plaza. Ha? Agasaman? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa, Mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, Auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampun ken karok san balasang ko. Abak mo ba, iti pudpud no nga anak na, basta nang panaw ken nang lipat latan ken kuana. Kay pasandag iti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumutket di ti amin. Iso na aramid na ti kastyay. Aday ta kayo manan nanang. Agsangit kayo manan ako nak. Pasensya ka na, Mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Malagip ko lang amin. Ay, pasensya ka na, uwan. Mare Perlita. Pustuhan, nanang. Awan baso liyo. No adaman madi nga inaramid yun. Day takrit ka po iti kalikagom yo, ama ikan iti nasayat, masakbayan ti anak yo. Nahusto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo. No maamamok lang ti anak yo. Bagbaga na ito Kat iparubak ken kwa na anak bidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayan tayo ko na yung ay pagkayuan niyak. Jeffrey? Fiona? Papa. Kwa, papa. Kahit may kumanti agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin! Wan, papa? Ay, katataka na kayo na ito. Salak matkat nga katkat. Agyaman na, papa. Agyaman kami, Papa. Awan at nyaman na. At na kayo matan ito gusto tawan. Yan may isa,
Agpala kayo man. Nga tanasal ka na trabaho na. Nabayag na kamutin ng amo Jeffrey. Sungawar nga ruden rason. Tapno sa anak ko manugot nga ikalay samtanak ko. Oh, makitam. Kunak tumat ngamin kan saan nga kadkad ni Papa Jeffrey. Ba nagapagyaman ako na papa? Agam na eh. Di ka kam-kamal eh, Jeffrey. Pangasim lang. Tad di mo lukwan tanak ko. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Namnaman niyo dito baba. Ikan eh. Ajak tupaldangan tanak niyo. Katagyaman ako na ya. Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona. Kaya tiyo aninanang ko ti agkater iti kasaryo ko ng Manong Jeffrey? Juan Roxanne, nagustuhan mi nga min kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni nanang. No ibagakkan ko na ti may papan iti daytoy Manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwan. Sige, tay bagakkan ko na apaman a makaawid ak Manong. Anya nga tano, umay kami tagpasya kini Fiona iti balayo. Iti kasta, mamamo mimot ni nanang mo. Ganun tapno mapagsasaritaan tayo. Di may papan kadagiti iluto na amakan intun kasarmi. Awan na, nasaysayat nga agpaiso no kasta Manong Jeffrey. Isu ti boss ko nana. Ti baro a customer yung nga ibagbaga ni Manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadinday ta, anak ko. Da kayo ti. Kaya ti asawan, ni Manong Jeffrey ti anak yo anang panaw kada kayo nana. Pinanawak. Kaputamin ang saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugita klase ti babae na ito at tao. Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak nagayatan ti kasyay anapasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapintas sa masakbayan. Amumot nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit na iti tatang mo. Kuston! Diya kung kaya tamang naganpay dagiti bagayo. Di mo bugbugawan ni nanang Manong Jeffrey. No di mo kabaanan a respetuan gapo iti inaramid na. Pumanaw ka na. Roxanne. Iday tayo. Respetuan kan ipagpatag ko ni nanang. Gapo ta isu ti makagapo. No apay anaragpat ko dagiti harapab ko iti bitak. Isu ti makagapo. No apay anaadda anak iti pamilya. Kat utang ko amin kan ko na. No ay nyaman yata kanyang itan. Yung kasi, anaro kita klase a babae tinangampun keng Roxanne. Jeffrey, anak ko. Nakababain tinarabid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak nga anak na. Isot ti makagapo. No apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ipagbagam. Panagkunakat kay karon ng dayta. Gapo iti kinasayaat na. Amangan no mas nakababain ka pa'y iti imaatan ti Diyos, Manong Jeffrey. Anya? Pudno analinis ti panagkitam iti bagim. Ngam di mo mat amo at alyawan ti nagapuam. Awan utang mo ana imbag anak iti naganak mo. Iso asing ka ti mas nakababain, Manong Jeffrey. Awanan. Pimanawan ni Jeffrey. Aging gagayam itakit kagura nagpailang. Kaano nagngata ang mapagawan ti anak ko. Kaano, Diyos ko. Lawlawagam ka ni ti panunot na. Kat ipakaawat mo ti amin kan ko na. Gusto day ka na panagsangsangit yung nanang. Himpati nakmanin ti anak ko, Roxanne. Pinanawan nakmanin.
Kasta unay ti pungtot na abimanaw. Jak lain pangarop ani Manong Jeffrey gayam ti anak yu anang panaw kada kayo. Di mo ko maguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaag ti kinatao na. Gapu iti pa nagtrabaho kini kas may sa GRO. Tapno at dalaang pangbiag ko kanpuan na. Well, ngam idi dayjay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan ang nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo. Talaga kit di anak kitid di pa nagpanpanunot na. Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Nanang, Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawanak matan ni Jeffrey. naibagak matamin nun akayat ko nga ibagakin ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man, talawlawagan na ti panunot ni Manong Jeffrey, nanang. Day tagayam ti makagapo, no apay ang naliday ka. Apay ang nagulbod ka kanyak, Jeffrey. Di ko na, ulila kan adamang. Saan mat gayam, tapi nanawang tinang. Sorry, Fiona. Lumabalin. Kahit ko kumanalipatin namin ang may papanitiday dyan tao. Kalpasan ti panang padakal, panang paadal, kan panang isakripisyo na iti amin para kan ka. Kasta ti aramidan. Among kari, donya ti awag iti kastakaw karin. Jeffrey? Papa, awanan iti utang anay baganakam. Awan asim iti ilam anag rigrigat tapno may kan nakalag iti napintas sa masakbayan. Pagno narugit, tinagbali na trabaho na. Ngam, rubag na lang kuma, nga sika nga anak na ti umununa ang makaawat kan kuana. Ngamin, sika ti makagapo, no apay ngay naramid na ti kasday. Ipatpatag na kaunay ti iram. Iso ngayon sakripiso na ti bagi, ken dayaw na para lang ken ka. Papa? Papa, Kasanon, no ibagak ken ka, nga itinaminsan, ket nagbalinak mat ngagtatakaw, ha? Anya? pudno tinangag mo, Jeffrey. Saan lang anaminsan? Nutikat namin anon adaras. Aging ka naduktalan nakyakin bagi ti grocery apag tatakawak. Basit pa ni Fiona? Anda sakit ka sa kawak. Awan trabaho. Agsangsangit iti ni Fiona gapu iti bisin. Iso ana panunot ko tinagtakaw. Natiliwan nakyakin bagi. Pagyamanak langan, kaputan na singpat naging kukuhay din na yung grocery. Imbes nga ipakulong na, saan? Kainted na nagititinakaw ko. Intulog na, aging ga iti balay me. Kat iti makita na apod no nagitim bagbagak. Naasyan kaniya, kat tinulungan na. Isungay nalanak ang nagtrabaho keng kuwana. Ngam iti oray na minsan, saan mi apinanawan kan imbain ni Papa. Ngamin, ipatpatag mi unay. Kat mamati kami asaan na matlaang anagayatan ti kastya nga inaramid na. Kang runaan iti amin, da kami ti makagapo, no apay anaramid na tinagtakaw. Ita, kamumunti kinatao. Jeffrey, ita sa ambumon ti palimot ti pamilyame. Panawam kanimot ti anak ko. Akas iti naramid mo. Iti inam. Nanang.
Ha? Jeffrey, anak ko. Pakawanan ako mananan. Sorry. Gapoy ti pananggurak ka na kayo itinaunday ang panawan. Jeffrey, anak ko. Gusto ni Roxanne, nanang. Nag-aaramin kayo man, iti sana nasayaan. Saan kayo arumpang at rinato, iti kasiyay? Saan kayo kumapinanawan? Saan kayo kumarumpang aginura? Ngamin, siya, ti magagapo. No apay ang naramit yun, ti kasiyay. Ay na, agyaman na, anak ko. Agyaman na, kiti pandakaawat mo. Ay kari, nanang. Saan na maulit pa iti kasiyay trato kada kayo? Kasabay ko ma, tamapagawandag, Gusto nanang. na, anak ko. Awan rumang ikidawam iti pamakawan. Maawatan ka, anak ko. Katagyaman na. Ngamin kalpasan tinaunday a panawan. Napagawan nagmadlangan. Ikari, nanang. Saan kayo napardangan pa? Ya kung saktan pa itilik na yun. Nanang. Nalaos ti ragsak ko gaputan nagunod ko matlaangan ti pamakawan ti kakaisuna nga anak ko. Makunak nga awanan dawatak pay ti Diyos. Ngamin nasaya at matan ti kasasaad ti anak ko kasta matan ni Roxanne. Agpadadan nga daan pamilya ket makitak met ti kinaragsak da. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Josephine. Ken ka pagayam, Josephine. Pagyamanak unay ting kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo alagipti napalabas. At datay pagsasao ako na naket awan tinaganak amang isagmak iti anak na. Kasmatlaeng iti kunadapay a mother's knows best. Ditay nga rudrumbang nga i-judge wenno husgaan dagiti naganak tayo babaan iti biddot wenno nagkamalianda iti kalabas. Pagyamanan tayo kitdi ida, gaputan no awanda, awan tayo met dito'y abiyag. Alakastan pagayam Josephine, kat ulitak manen ti agyaman, iti ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas.